اشکال په جرمني ژبه کې. Der Kreis. Der Kreis. دایره. Das Quadrat. Das Quadrat. مربع. Das Rechteck. Das Rechteck. مستطیل. Das Dreieck. Das Dreieck. مثلث. Das Oval. Das Oval. بیضوی. Das Herz. Das Herz. زړه او یا هم قلب. Der Stern. Der Stern. ستوری. Das Sechseck. Das Sechseck. شپږزلی. Die Linie. Die Linie. کرښه. Der Würfel. Der Würfel. مکعب. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حمام سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای پامان.